Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar achiar tu civil ruata tukina COVID-19 din munthria tharbera shikai zaruk somriat mo chua ani Mizoram Chamek Union Minister of Ayush and Ports Sarbananda Sanuwala chuan voin hian Ayush Department how to te akomang tukindar sariatang khan Uttar Pradesh Assembly in thlan thoruk na vot thak ani Nijan Khan Prime Minister Narendra Modi kai hruain Ukraine boina chungchanga ram hruai tu sang ta thut khom ko le ani Ramchu mun sang COVID-19 riala len renga wangin ngai thatu te film khurtu le hridan na lakim turin kan ngen chewa kumsom pangale sompariat in karta tiamin midang te por hridan nan lak theinan pui thinang che COVID-19 chi thar Omicron chu buai pui om takala ni me ka wangin mai tuamna vuwa midang hnai lo kudle mai ti fai te lo ngai poi mo zelang chu COVID-19 chungchang hria du nei le kai hruaina mamotan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali paruk le pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani tei biak po thei reng ani tukina COVID-19 din munhria tharbera shikai zaruk somriat mu chuania shikai te rapid antigen te atanga mu chua zanga somriat paruk ZMC RT-PCR mu chua somthum pakhat lungle RT-PCR mu chua pathum Trunat laboratory mu chua somnga pathum ba ka FIA tanga mu chua pasari te anni Nimina sample endik chu sangthum jasari somnga pathumania shikai mu chu hi za som pariat point pakhat pani ani tundin huna shikai to za chu nuai ni sing khat sang ruk somthum paruk ania anjinga nuai ni sang kwa za thum somruk pathum chu enkol dam anni toa enkol lai sang ruk som panga an oma mi za ruk somnga pariatin an thi pui to ani mishing sang khat zela shikai mu chu to za chu sa somkwa pasari ania mi nuai khat zela COVID-19 wanganu na chan to za chu somruk anga chut ani Mizoram Chamek Union Minister of Ayush and Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sanuwala chu voin hian Ayush Department how to tenen anin komang Nimin Khan Central Project of IWA chungchang hemikai noi how to te minikoa asoipuya he huna hian Transport Minister Puti Jela nun tluanga chuan Inland Water Transport chu state dang le ramdang tenena in kalponan Mizoram tan nei mak mo ani thua soya Chenom state baka ramdang tenena in kalpona poimo tak ani thua soya nitin khosak mamo lak luna Assam le Tripura bak chu in kalpona tha om lo wangin apoimo hleni atia Inland Waterways man tangkai ani chuan sen so atlemanga tuyal thei man tam angai lowanga ramoti chereu aven thei baka mitam taktan na asiam theidon ani ati Mizoram chunga lui thahnem tak om ta chu Inland Waterways atan hian an man tangkai thei hle don ani ati boka tuna hian khothlang tuipui tuichong tlong National Waterways 102 chim tuipui te baka National Waterways 6 Barak River tisaya tipai mu khenga man tangkai theinan malak mekania heng thil ti hlotling tur hian Transport Department chuan Ministry of Shipping and IWA abe poprengani ati Union Minister point Mizoram tan Inland Waterways poimo dante asoya ati hlotlinnan Mizoram sarkar le sarkar lai pui an thodu na ngai atia Prime Minister in Ramhasona tur abikin marchak state te masona tur hi avei hleni atia Mizoram le rampum in todel na chu sarkar lai pui thil du berani atibo voin choma dar som pakhat le achan vele dar ni inkar hian Aizol Club Conference Hall Joint Electricity Regulatory Commission for Manipur and Mizoram huai hot Kolphet ha chungchang public hearing nei anidona heta hian Kolphet ha a chia lak chungchang asoidu nei tetan thule hlangai thak anianga Nimin Khan JERC for Mizoram and Manipur chairperson puar thanga kai hruain State Advisory Committee somni palina chu Aizol Klapan thukhoma SSC members te baka PNE Engineering Chief le Officer 10 meeting hian telpui ani Meeting a hian committee masat hure le ti tur anda te en non ania Electric Department in chakzo kami puite tan na an tho theidan turte soi ho ania thingtlanga street light changtlung jok da dan turte ngai tu tel ania kumsang ni somni pahnia tanga somni pathum hun chunga electric eng chhit man tur rot na chi rang te soi ho ani bo Mizoram sarkar chuan COVID-19 thrilenga wanga in khuak khirna asiam te atidang lam hreta Public Park sahuan le swimming pool te hon RMT Polsom le so pani board exam tur ta chu School Education Department thu chuagangin CAB thataka zom chungin school le hostel hon phal ania hemiata na man tur SOP chu School Education Department in arwa mananga
zirtir tu skula na thok te chu COVID-19 vaccine full dose la vek turin ma ala bokang Paul khatatanga Paul kwale Paul som phajir lai te tan sikul le hostel khar anianga online in class lak chhun zom aniang final semester zirlai te tan higher and technical education department thu chuak angin CAB thataka zom chungin class le hostel hon phal ani boka hemiatana mantur SOP chu higher and technical education department in arua mananga zirlai le zirtir tu na thokdang te chu COVID-19 vaccine full dose la vek turin malak ani don bok ani Training Institute te chu a hmuna lengza chan ve lu khatin hon phal ani bok Scholarship KVK le National Council for Integrated Pest Management NCIPM pusa New Delhi le Mizoram Directorate of Agriculture chuan Scholarship District Farmer than big te hena ninga chung o tur training an bu saya bu le thai nat na lo om thin te chu a hun laia en kol na thatak pek an ni chuan nat na lakata na satakin aven theidan tele hlok na tam tak farmer ten an mu theidan senior scientist and head Dr. Michelle Silalom kibichuan kalkhom te chu a hril ani he huna hian IPM le agriculture lama thiam na big nei te Dr. Caroline Zothan siamite pu Joseph Lanlun tluanga tele pu PC Lalrin tluanga te chuan zirtirna an peya farmer te man tangkai tur dam dole hlo ka na knapsack sprayer te po an sem ngal ani Longtlai district COVID-19 shileng dona le Hrisel na konga mamo phuruk na Longtlai DC Dr. Andrew H. Varnal Dikan National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation NSTFDC atanga ambulance adil chuachu Longtlai Chief Medical Officer Dr. LP Malsomakuta DC in Ahlan NSTFDC hi sarkar lai pui Ministry of Tribal Affairs noya kumsang ni pakhat khan Scheduled Tribe te masona tur sumle paile kongsang sanga chanpui tu pol angin din ania India rama Scheduled Tribe te masonan theitopin ma alareng ani Nithumo tur champhai Special Handloom Expo chunibin khan champhai vengthlang oema hola tran ania honna hun hi champhai district borsap mo phurna lamek tu pu Henry Silal ron kima additional DC champhai chuan aman puya Sarkar lai pui Ministry of Textiles noya Development Commissioner for Handlooms New Delhi le Mizoram Apex Handloom and Cooperative Society Limited ma ko tangkop buat sai ani he huna hian Senior Inspector of Cooperative Societies champhai pusi wanal thue chuan champhai district Handloom Cooperative Society pathum chau om thule tranlak na sat angai thua soya mania puanta ta chu ham thatna an don theinan midang tenen intel khomin Cooperative Society din zel turin acha District Administration le ma ko te po bengwar le bui an ngai na zo na te an biak ron zel don thua soi bok ani chanchin thar hi All India Radio aizola taka puan ani tukindar sari tangkhan Uttar Pradesh Assembly in thlan thorukna vote thak ania vote hitlai daru thleng thak thei aniang thorukna hian Assembly bial somnga pasaria in thlan ania bial som pakhachu schedule case ta na hau ani in thlan thorukna hi candidate zaruk somsari parukin an chuwa Anjinga hian meiche candidate somruk paruk an oma vote nei hi mi vaibel chhatni le nuai khat singa an oma meiche ai mi pa vote nei an tamzoka vote nei jinga nikop thar gender sangkha chathum somruk pathum anom bok ani India rama COVID-19 thidana pek mek chuan dos vaibel chaja somsari pariat tling trep to a thidana dos ni lakim to te ta na thual non na dos chu hrisel na lama thok Shrido nalama thokle kum somruk chin chung lam mi vaibel chani le nuai ni chuang ne na pek ani to ani ni jang khan Prime Minister Narendra Modi kai hruain Ukraine boina chungchanga ram hruai tu sang te thut khom high level meeting ko le ania boitir atang khan Prime Minister hian voi duailo high level meeting alo ko to a meeting a hian Ukraine India mi cheng te lak chhona nakal lai Operation Ganga thirlet ani Prime Minister Narendra Modi chuan Ukraine Ral Rama India mi cheng tela chuak turin sarkar chuan chhunjan zomin na thokani atia nimina Hindi daily na komna Narendra Modi chuan indowanga India jirlai ten harsana an to mek chu sarkar chuan a hrechianga India mi te himdam taka anron ho theina turin sarkar chu mongvom ba angin a thokani atia khoina bumro wangin muntam taka chet a harsat thu a soibok hetila hian India mi sing khatsang sari donin Ukraine chu sanin ram rian kan to thu MEA thu puang tu Arindam Bakchi chuan soya anjinga hian embassy in ziak lu lok lo te po antel thua soibok ani
chanchin thar puan ti top main chanchin tlang pui tukina covid-19 din hunria tharbera rikai zaruk somriat mu chua ani Mizoram Chamek Union Minister of Ayush and Ports Sarbananda Sonowala chuan voin hian Ayush Department ho tu te akomang tukindar Saria Changkhan Uttar Pradesh Assembly thlan thoruk na vote thak ani Nizam Khan Prime Minister Narendra Modi kai hruain Ukraine boina chungchanga ram hruai tu sang te thut khom ko le ani chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chu ani